Ndi khou vha lumelisa dzinani ḽa mutshidzi Yesu Kristo. Ndi ri tshilidzi na vhukonani na muyamukhethwa nga zwivhe navho. Ndi ri mudzimu nga vha fhaṱutshedze nga matsheloni a ḓuvha hili, ri tshi kha ḓi a kovhekana ipfhi ḽa mudzimu na ri ite thabelo dzinani ḽa maanḓa a murena Yesu Kristo. Mudzimu wanga ri khou vha livhuwa, ri nga vha fhaṱutshedze u vhalwa ipfhi ḽavho, zwi ri ṋee maanḓa, zwi ri ṋee nungo, ri vhe na mbonela phanḓa, ri tshizwe ri a vhalivhuwa murena vha tshi khou fhaṱutshedza. Amen. Ndi khou tama ri tshi kovhekana ipfhi heḽi ḽine ḽa wanala kha bugu ya mishumo ya vhaapostoli, ndima ndi ya vhuṋa, thoma kha ndima na ṱhukhu ya u thoma, ri vhala u swika kha ndima na ṱhukhu ya vhufumi na ntharu, ine yone i vhalea nga u rali. Pitirosi na Johannisi vha tshi kha ḓi amba na vhathu, vha ḓelwa nga vhutshife na mulangi wa vhalinda thembele na vhasadukei. Vhenevha vho vha vho dinalea nge avho vhaapostoli vha vha tshi khou funza vhathu uri Yesu u vuswa vhafuwi, havha u funza uri vhafu vha a vuwa. Ndi hone vha tshi vha fara vha vha honela dzhele u swika nga ḽa matshelo ngauri ḽo vha ḽi tshi vho kovhela. Naho zwo ralo, vhanzhi vhe vha pfa iyo pfunzo vha i tenda. Tshivhalo tsha vhanna tsho vha tshi nga vha zwigidi zwiṱanu. Nga matshelo vharangaphanḓa vha Majuda na vhahulwane vha lushaka na vhaḓivhi vha mulayo vha kuvhangana Yerusalema vhe na tshifhe muhulu, Anasi na Yafasi na Johannisi na Alexander na vhaṅwevho vha miṱa ya vho tshifhe vhahulu. Vha imisa vhaapostoli phanḓa havho vha vha vhudzisa vha ri, na nnyi we henefho a ni fha maanḓa a u ita izwi zwithu? Pitirosi a vha fhindula o ḓala muya mukhethwa a ri, ini vharangaphanḓa vha lushaka na ini vhahulwane, arali ṋamusi ni tshi khou ri sengisela u tonda uyo munna wa tshihole na uri o fhodza hani, zwi ḓivheni zwa ini na vhathu vhoṱhe vha Israele, hoyu munna tshiima phanḓa haṋu o fhola tshoṱhe, zwo itwa nga maanḓa a dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha, onouḽa we ini na muvhamba kha tshipambala. Mudzimu ene a mu vusa vhafuwi, onoyo Yesu ndi eneha ane maṅwalo a tshi mu amba ri, tombo ḽe ḽa nyadzwa nga ini vhafhaṱi ni tshi ri a ḽi na mushumo, ḽo ḓo vha ḽone thikho ya tshifhaṱo. A hu na muṅwe ane a nga ri tshidza, a hu na ḽiṅwe dzina fhasi ha lutombo ḽe Mudzimu a ri ri tshidze ngalo. Vha tshi vhona Pitirosi na Johannisi vha tshi tou amba vha sa ofhi, vha ṱanuka, zwihuluhulu vha tshi vho pfa uri ndi vhathu vhavho vha songo fhidzaho. Ndi hone vha tshi vho zwi vhona uri ndi vhathu vhe vha 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 tshi tshimbila na Yesu. Khonani dzanga, ndi khou tama ri tshi amba nga mafhungo a u tshimbila na Yesu. Pitirosi na Yohane ri khou vha vhona vha tshi khou farwa vha iswa dzhele ngauri upfhi ḓuvha ḽo vha ḽi tshi vho kovhela. Ndi musi vho ḓelwa nga mulanga thembele, nga mulinda thembele, vho ḓelwa na nga vho tshifhe na nga vhasadukei. Hupfhi havhanoni vhanna vho vha vho dinalea ngauri Pitirosi na Yohane vho vha vha tshi khou amba mafhungo a u vuswa vhafuwi, vho vha vha tshi khou amba mafhungo a u vuswa ha Yesu. Ende havhanoni vhanna vho vha vha sa
ṱoḓi hu tshi vha na muthu ane a amba uri muthu u a kona u vuwa vhafuwi. Vho vha vha sa ṱoḓi hu tshi ambiwa nga mafhungo a mvula. Havhanoni vhanna vha dovha vha dinalea nga mafhungo a uri Pitirosi na Yohane vha ri vha tshi khou ya thembeleni ha vha hu na munna we a vha a tshi hole, vha ri Maseṱana musuku a ri na tshine ra vha natsho ri a u ṋea, vha ri takuwa u tshimbili. Ndi mafhungo a phodzo, mafhungo a u ita beme. Fhedziha ri tshi vhala kha vese ya 13 henoni ndimana ṱhukhu i ri vha tshi vhona Pitirosi na Johανisi vha tshi vho tou amba vha sa ofhi, vha kanuka zwihuluhulu vha tshi vho pfa uri ndi vhathu zwavho vha songo funzwaho. Ndi hone vha tshi vho zwi vhona uri ndi vhathu vhe vha 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 tshi tshimbila na Yesu. Vhanna vho no khou kanuka ndi vhanna vhe a ri ḽi tshi ri nga matsheloni hu na tshifhe muhulu ane a vha Anasi, Kayafasi na Johανisi na Alexander na vhaḓivhi vha mulayo na vhahulwane vha lushaka na vharangaphanḓa vha Majuda musi vha tshi vho sengisa Pitirosi na Johana. Pfhi vha tshi pfa maanḓa, vha tshi pfa ipfhi ḽe Pitirosi a vha fhindula ngalo, vha kanuka. Zwe zwa ita uri vha kanuke zwihulu ndi nga musi vha tshi pfa uri havhanoni vhanna vha khou amba mafhungo hayo na u funzwa vha songo funzwa. Ndi hone vha tshi amba uri zwi tou vhonala uri ndi vhanna, ndi vhathu vhe vha tshimbila na Yesu. Zwi amba uri u tshimbila na Yesu zwi ṱusa nyofho kha vhone. U tshimbila na Yesu zwi ita uri vha ambe vha sa ofhi, vha ambe nga ha thembuluwo, vha ambe nga u fa na u vuswa ha murena, vha ambe nga mafhungo uri vhafu vha ḓo vuswa, vha ambe nga mafhungo a vhutshilo vhu sa fheliho. Ndi hone zwi tshi ḓo vhonala uri vhone vha tshimbila na Yesu. Shaka ḽanga vha nga ḓi khethela u tshimbila na Yesu ṋamusi zwi si na ndavha uri vhone vha bva kha tshiimo tsho tou itisa haniho. Ngauri havhanoni vhana upfhi vho vha vha vhanna zwavho, vho vha vha vhanna vhane vho vha vha tshi nyadzea kha lushaka. Fhedzi tshirunzi tshi khou bvelela musi zwi tshi vho vhonala, musi vha tshi vho amba vha sa ofhi, musi vha tshi vho ima uri hononi munna uri a fhole tshoṱhe zwo itiswa nga Yesu Kristo wa Nazareth. Zwa kona u vhona uri maipfhi ane a vhana vha a bvisa a si maipfhi avho, ndi maipfhi ane a sumbedza maanḓa a Yesu. Ndi ri u tshimbila na Yesu na nga matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi zwi nga vha ḓisela maanḓa, zwi nga vha ḓisela mbonalelo ntswa. Ndi ri kha vha tende u tshimbila na Yesu, kha vha bve kha mishumo ya swiswi, kha vha bve kha mishumo na kuitele kuvhi na vhukwila ha muvhi Saṱhane. Ndi ri kha vha litshe zwa vhuswina, vha songo tenda u wela hoṱhe hoṱhe. Kha vha bve kha mafhungo a dzinndwa, vha songo wanala kha zwitshele, vha songo wanala hu tshi ambiwa nga u kwashiwa miṱa ya vhathu na vhone vha wanala, vha songo wanala kha lugungulu, vha songo vha hone dzikhanini. Kha vha bve kha zwisongo, kha litshe u sa pfa, kha vha bve kha vhurereli ha midzimu isili, kha vha bve kha u fhandekana ha u bva zwigwada. Hu na vhathu vhane vha ḓisa phambano miṱangano, hu na vhathu vhane vha ita uri hu vhe na zwigwada kha lushaka. Vha wana vhana vha mme vha sa ḓani, vha wana vhana
vha mme na khotsi vha sa funani, zwi tshi khou itiswa nga vhathu vhane vha ṱoḓa hu tshi vha na zwigwada kha miṱa. Kha vha bve kha u fhandekanya vhathu zwikoloni, mishumoni, dzi kerekeni. Kha vha bve kha zwitwana zwa vhuyaḓa. Ndi hone zwi tshi ḓo vhonala uri vhone vha tshimbila na nnyi na Yesu, zwi si na ndavha uri vhone vha ya nyadzela, ngauri maḓuvhano kha ḽifhasi ḽa ṋamusi hu na vhathu vhane vha vha na zwithu, fhedzi vha ḓi sala vha tshi nyadzea zwi tshi khou bva kha uri zwithu zwine vha vha nazwo zwo ḓisa hani. Fhedzi nṋe ndi khou ri u tshimbila na Yesu zwi ita uri vha funzee. Hu pfi havhanoni vhanna vho vha vha songo funzea, zwi amba uri vho vha vha songo vhuya vha vhonala vha tshi bva na dzi bugu vha tshiya zwikoloni, fhedzi ngauri vho tshimbila na Yesu vha wana pfunzo i re nṱha ha pfunzo dzoṱhe. Vha wana pfunzo i sa swikelelei nga nḓivho ya vhoramilayo, nga nḓivho ya vharangaphanḓa, vha wana pfunzo i kanukisaho. Ri shaka ḽanga vha nga bva ṋamusi kha zwiitwa na zwivhi vha dzhena kha mafhungo a Yesu, vha thoma u ita zwo lugaho, vha ita zwivhuya. Ndi ri Mudzimu nga vha ṱalutshedze vha tshi khou shanduka, vha thoma u funza ipfi ḽa Mudzimu vha sa ofhi, vha thoma u funza ipfi, vha thoma u funza mafhungo a thembuluko, vha huwela mafhungo a Yesu a u fa na u vuwa, ngauri ipfi ḽa Mudzimu ndi ipfi ḽi tshilaho, ndi ipfi ḽi re na maanḓa, ḽi fhira bannga na u ṱuṱula dubo dzoṱhe. Ndo vha ndi tshi khou ri shaka ḽanga vha nga ḓi itela feiva ṋamusi, vha bva kha mishumo ya swiswi, vha ita zwivhuya, vha thoma u tshimbila na Yesu. Vha tshimbila na Yesu, muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓo vha vhona u ḓo thoma u kanuka nga u vhona zwine vhone vha khou ita, nga u vhona kutshimbilele kwavho kha ku shanduke, kuambele kwavho nga ku shanduke, na kuvhonele kwavho nga ku shanduke, kuitele kwa zwithu kha ku shanduke. Zwi vhonala uri vhone vha tshimbila na nnyi na Yesu. Kha vha fhambane na mishumo ya muvhi Saṱhane. Dzina ḽa Mudzimu nga ḽi re ndivho. Hu pfi Petrus na Yohane vho vha tshi khou vhonala vha vhanna vha tshi khou amba, vha no khou amba vha sa ofhi tshithu. Zwi amba uri vhone vha vha na Yesu vha ḓo ita uri hu songo vha na dzi pfudzungule hoṱhe hune vha vha hone. Mudzimu nga vha ṱalutshedze, ndi tshi khou tenda uri vhone vha nga thoma u tshimbila na Yesu, nga vha imise tshanḓa tshavho tsha u ḽa ndi ite thabelo nga dzina ḽa maanḓa muri na Yesu Kristo. Khotsi ra maanḓa o ḓo ri imisa tshanḓa tshashu tsha u ḽa ri nga vha ri konisa ri thoma u tshimbila na Yesu, ri ya vha livhuwa muri.